Dobar dan. Ja sam nestranački i samostalni poslanik, profesor dr. Miladin Ševarlić, i na današnjoj konferenciji za novinare osvrnuću se na nekoliko skupštinskih i nacionalnih pitanja. Prvo ću govoriti o podršci inicijativi Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore da se poništi odluka Vlade Crne Gore o priznavanju takozvane države Kosovo. Podržavam sve aktivnosti naših državnih organa, a posebno potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova za povlačenje priznanja Kosova kao samostalne države, samoproglašene države od strane većeg broja članica Ujedinjenih nacija. Međutim, kao narodni poslanik i posebno kao predsednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina izražavam apsolutno neslaganje sa svim državnim funkcionerima koji govore o razgraničenju Srbije i Kosova i Metohije, o podeli Kosova između Srbije i samoproglašenog Kosova, o nepreduzimanju aktivnosti od strane naših državnih organa, mislim pre svega na Vladu i potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova, na izjave i postupke koji se tiču ugrožavanja teritorijalnog suvereniteta Republike Srbije od strane zvaničnih albanskih predstavnika iz Tirane, što je nedopustivo u diplomatskim odnosima. Zatim, izražavam jedno veliko razočarenje u predsednika Republike, što je posle inicijative da se sprovede takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohije, u kome je Društvo srpskih domaćina sa svojih 29 teritorijalnih odbora u Srbiji i van Srbije učestvovalo i učestvovalo u završnoj raspravi u segmentu kulture i istorije, koji je održan u Palati Srbije, i zauzelo stav da su se pitanje Kosova i Metohije, a pogotovo za državne predstavnike Republike Srbije, mora rešavati u skladu sa Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Sve izvan toga je iskorak bilo koga preko crvene linije za veleizdaju Kosova i Metohije. I to treba jasno i glasno reći svim našim državnim funkcionerima. Najava sledećeg susreta ili pregovaračkog skupa, ako je to pregovarački skup, između predsednika Francuske, predsednice Nemačke, predsednika samoproglašenog Kosova i predsednika Vlade samoproglašenog Kosova, i ne znam po kom osnovu i zašto predsednika Vlade i predsednika Republike Albanije. Ne vidim zašto oni učestvuju na tom skupu, a da ne učestvuju drugi predstavnici, pogotovo stalne članice Saveta bezbednosti koje podržavaju srpsko međunarodno pravo na Kosovo i Metohiju. I u kontekstu svega toga dozvolite da vam saopštim da je Srpski nacionalni savjet Crne Gore, čiji je predsednik dr. Momčilo Vuksanović, pokrenuo inicijativu da se poništi odluka Vlade Crne Gore o priznavanju Kosova i Metohije, samoproglašenog Kosova, i da se sakupi dovoljan broj potpisa poslanika, mislim da je to 25, u Skupštini Crne Gore, da se sprovede državni referendum i da se građani Crne Gore izjasne u vezi te odluke Vlade Crne Gore, koja je prema izjavi predsednika Vlade Crne Gore doneta uz protivljenje 85% stanovništva, odnosno građana
Crne Gore. Dozvolite da vam pročitam dopis koji sam juče dobio. Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, na ruke gospodinu profesoru dr. Miladinu Ševarliću, Beograd. Poštovani gospodine Ševarliću, molim vas da na Odboru Narodne skupštine afirmišete i podržite inicijativu Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore o poništenju priznanja lažne države Kosovo od strane vlade Crne Gore. Takođe vas molim da insistirate da se i u Narodnoj skupštini Republike Srbije otvori rasprava o podršci inicijative Srpskog nacionalnog savjeta koju ovom nastavku pisma dostavljamo. Koristeći Ustavom garantovana, legitimna i demokratska prava, uređena članom 93. Ustava Crne Gore, Srpski nacionalni savjet uputio je pojedinačno svim poslanicima u Skupštini Crne Gore inicijativu za poništenje odluke vlade Crne Gore o priznavanju nezavisne države Kosovo, odnosno za raspisivanje državnog referenduma po tom pitanju. Od poslanika u Skupštini Crne Gore se zahteva da se pismenim putem izjasne o inicijativi Srpskog nacionalnog savjeta. Ukoliko odgovor poslanika izostane, smatraće se da je inicijativa za iste poslanike neprihvatljiva. U obrazloženju inicijative za poništenje odluke vlade Crne Gore o priznavanju nezavisnosti države Kosovo, između ostalog se kaže: u skladu sa vjekovnom državnom, nacionalnom i vjerskom povezanošću Crne Gore i Srbije, Srpski nacionalni savjet pokreće inicijativu podstaknut prije svega većinskom voljom građana Crne Gore koja je potvrđena i nedvosmislenom izjavom predsjednika vlade Crne Gore na Kosovu o Sretenju 2018. godine, da je vlada iznudila priznanje takozvane nezavisne države Kosovo protivno volji 85% stanovništva Crne Gore. Nema boljeg dokaza da je ta odluka nelegitimna, bez uporišta u volji stanovništva, nasilna i vođena sa svim pojedinačnim i utoliko nedržavnim interesima. Istorijski osnov za poništenje ove odluke leži u najdubljim tradicijama Crne Gore. Negiranjem ovog istorijskog osnova, vlada Crne Gore je posredno poništila crnogorsku državnost, pa bi se opozivom priznanja takozvane države Kosovo Crna Gora vratila izvorno i istinskoj državnosti, njenim najsvjetlijim tradicijama i volji njenog stanovništva. Politički razlozi za poništenje priznanja takozvane nezavisne države Kosovo su višestruki. Priznanje je opteretilo odnose Crne Gore sa jednorodom Srbijom i učinilo crnogorsku politiku krajnje protivnom Srbiji, što do sada nikad nije bio slučaj. Činjenica da pojedine države u svijetu povlače priznanja takozvane države Kosovo obavezuje Crnu Goru da u skladu sa takvim političkim opredjeljenjem i navedenim razlozima bude i sama deo te inicijative. Odluka Crne Gore da opozove priznanje takozvane države Kosovo bila bi neprotivrečna i sa stanovišta odluke niza država članica Europske unije koje nisu priznale Kosovo i koje se snažno i energično protive međunarodnom priznanju nezavisnosti Kosova. Ista inicijativa prosleđena je i predsjedniku Crne Gore, a Srpski nacionalni savjet radi na prikupljanju dovoljnog broja potpisa građana Crne Gore kako bi se stvorilo više uslova za održavanje državnog referenduma po pitanju poništenja odluke vlade Crne Gore o priznavanju Kosova. U Srpskom nacionalnom savjetu smatraju da bi održavanje referenduma po ovom izuzetno spornom pitanju bilo nesumnjivo demokratski iskorak Crne Gore i pokazatelj pravog odnosa većinskog dijela građana Crne Gore. U Podgorici 15. aprila 2019. godine predsjednik dr. Momčilo Vuksanović. Ja sam o ovoj inicijativi već razgovarao sa predsjednikom Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, narodnom poslaniku Miodragu Linti, i dogovorili smo se da ova njihova inicijativa Srpskog nacionalnog savjeta ne ide na prvu sednicu Odbora za dijasporu i Srbe u regionu zakazanu za 22. jer je ona već tematski opredeljenja sa stanjem i kršenjem prava Srba u Republici Hrvatskoj, tako da će ovo biti predlog, odnosno tačka dnevnog reda za drugu narednu sednicu Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Da li imate pitanja? Nemate, hvala.